Dobrodošli na Mangrove Drops, kratke lekcije važne za svakodnevni život. Iznosimo praktično upotrebljive i naučno referentne činjenice i pripremamo vas za jesenji ciklus obrazovnih programa na Mangrove platformi. Danas govorimo o burnoutu. Šta je to burnout, kako nastaje, da li je on posljedica naše razmaženosti i stava, kako burnout izgleda na nivou naše biohemije i kako utiče na mozak, da li je moguće upravljati njime. Burnout je stanje emocionalne, mentalne i fizičke iscrpljenosti koje je uzrokovano dugotrajnim stresom i preopterećenjem koje se u moderno vreme najčešće dešava na poslu, odnosno u profesionalnom okruženju. Nastaje kada neka osoba neurobiološki ne uspeva da se nosi sa zahtevima i pritiscima što dovodi do gubitka energije, motivacije i produktivnosti. I burnout nije pitanje stava, nego viška ili nedostatka određenih biohemijskih procesa i materija i nismo krivi ili razmaženi kao što se obično veruje i zbog čega ljudi često osjećaju emociju krivice povodom svoje tobož slabosti. Burnout je par excellence biološki fenomen, što je pod znacima navoda dobro jer znamo njegov koren, mehanizam i možemo da upravljamo njime. Dakle, šta je to burnout? Posmatra na nivou moždane hemije. Neurobiološki burnout je povezan sa hronično povišenim nivoima molekula kortizola, hormona stresa, što može da ošteti hipokampus, deo mozga odgovoran za učenje i pamćenje. Takođe dolazi do neravnoteže neurotransmitera kao što su dopamin i serotonin, što doprinosi osjećaju iscrpljenosti i depresije. Oštećenje hipokampusa usled hroničnog stresa nastaje kada povišeni kortizol izaziva smanjenje volumena, smanjuje se hipokampus i njegova funkcionalnost. On je ključan za učenje i za pamćenje, zato je to jako teško. Simptomi uključuju probleme s pamćenjem, teškoću koncentracije i povećanu anksioznost. Ovaj proces može da bude reverzibilan, ali zahteva smanjenje stresa, poboljšanje sna, redovnu fizičku aktivnost i mentalne vežbe poput recimo meditacije. Oporavak uključuje smanjenje kortizola, podršku neurogenezi, odnosno stvaranju novih neurona i obnavljanje funkcije hipokampusa, što može traje mesecima, ali uz odgovarajuće mere povratak kognitivnih funkcija je moguć. Za oporavak hipokampusa fokusirajte se na ove mere. Fizička aktivnost, redovno vežbajte posebno aerobne aktivnosti poput trčanja ili plivanja, one podstiču neurogenezu. Onda ishrana. Uključite namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama, recimo losos, lajeno seme, onda antioksidansima kao što je recimo bobičasto voće i zeleno povrće i vitaminima B kompleksa za podršku kognitivnim funkcijama. Imate mikroelemente i vitamine, unosite magnezijum, koga imate u orahu, u spanaću, cink, u semenkama bundeve, u mahunarkama i vitamine, masna riba, jaja. Ok, to je bitno za zdravlje mozga. Takođe, autofagija. Praktikujte povremeni post, na primjer 18 sati bez hrane kao redovna dnevna rutina. Tako ćete da postignete autofagiju, proces koji pomaže regeneraciji ćelija i detoksikacije mozga. Shvatam da u ovom videu postoji dosta stvari koje su vam još uvek nepoznate i potrudit ću se da u narednim epizodama pokrijem neke od njih. Takođe želim da znate da ću u septembru, pre početka novog ciklusa jesenjeg fasting protokola, kroz koji se osim mršavenjem bavimo i burnoutom, napraviti poludnevni live webinar na kom ću da pokrijem osnove praktične neurobiologije. Mislim da ovim temama treba da znamo više, jer one dramatično utiču na naše živote. U naredne 3 epizode govorit ćemo o uslovima koji dovode do burnouta, o simptomima ove pojave i o tome kako kombinacija autofagije, ishrane, fizičkog pokreta i okruženja utiče na saniranje ove tekovine modernog društva. Vidimo se ljudi, čao!